Namun jauh ini ko patu ni ahi Mr. Satgouthang ama Muvanlai forward ahi ama tu hen video siam dengan aku mukom ten ama sa pen hen channel ahi golang Satgouthang game na kahin ni Pame cita le abar masang madam ko kapat masangin to ahi chi ball hi Manchester United na hen che masanga chu kan la ahi in hi chi football hi kapu momon ama sponsor hin ball hi in ya chu ama chunga masang ki pa thu khen se cita teng le aba na hi brother Satgouthang amin kain sein hi che kalwa la chu mi pin naga he thei dinga nang ma na chan chin neu khat ne se pi la department te kai chu ile comment na saitan ko comment chu ile cycle khusung he in kanu min chu le chong nei lam hen pa min chu ile sai Minlen karong hen chu he cha cycle ho hin ki pau men ele aba na hi golang Satgouthang ama a football journey yong he nom diu ta san men tu chana ama level state league ki chep lai ta hen man chu mai hoi la la ga chi khamai thei lo le ip level nga pe mai then ja ama football career pa hi neu khat brief thana na nega sei do pi de man ka hin te me 2014 kum chun khanglai senior ra kanu min na zo chun state league ho kong kai do na kong kai do 2017 chun Aizol FC hin trial min ka ka chi nei le pathilung se in kong lol hin na Aizol FC chun kong graduate in join kong po do zo chun Kangpui district mina Suberto international ka chi na Dilia ka chi naw chun kong wang phakit in Kerala Blaster zone theiring kom kit na so hen to hi Manipur he still ka pe he state league na ele Muvanlai a hi Muvanlai on jo ei mi te adinga tu te adinga he level sang hen na ya jo Muvanlai player khat hin a do Muvanlai a hi na ki che wa he nang hen first choice na ha mu jap mi lo a hele first 11 fight ha na sam na adinga hi pit ya chu le til thing ta ge se le ai ko thodan tila na ko span hin ko ja so keding ang chun first 11 so nup bin na ka fight nung ka fight na na as a player hin na so chu he nge ki pao me na ki che wang vet no mum ji the yen to he state league yong he mung ki resume ding wa ding tai na ki pao me choi le to hi Muvanlai a hi na season pa na contract pa he kum ja na dinga na chi ham season pa he kum ni dinga ka sign hin na hin la chika cho still sanga club boy na club lin ho ki muale sun ka po do nam sun na kinom no so agreement so kanai wa wanga so 2 year contract dinga so ka sign ha acha ki pao me ti chu neu khat ama dinga introduction chuta teng la football journey pa neu khat ga he ro hi entoi na ma ko na he ki chep na neu khat na veo ten jo pha teng le question aba na do be ki diu he Good. Acha. Good keeper. Labas. Okay.
Yes. Good shot, good set. Ah. Good keeper. Oh, go. Bote. Lang, last ball. Last ball. Go. Tui. Thôi lang veo. Nó biết sugat luôn nào. Ele to hi kain do nom ki football player khan hin na Manipur sung se sa ang nom he pun gam pam yong na chi jing hoila la na wale le ji tho hin ichi football hin pe sunga tu chana football nung ki che ma sunga hinangin nup na to na pen elo nup na sa na pen le ha na sa na pen jan eu khat nei ga sei pi wo ti chu hi le second division kala blaster reserve ko ma cho hin na so ha sa na pen ga sei ma saleng awi me sa ka chi wa hina ka document so ko ki man sai na che so hin ha na pen so nom ka sa na pen so le second division team ana last match ne goal ka fum na chuna last minute additional minute na goal kan fum ana hong ki pa na chuna so nom ka sa pen ti de tan ta hi chan football hin pe state league level chan na hin pe na ai second division chuna chi in Mizoram lang ge ong na chi in hoila la na chi in hiong le to a tu din mun a hi state league na pe hin na hi chan ge football na ne wa pa na football na hin pe he koi credit koi na pi no mam ti chu ne khat mi pi ho he de ne ga sei do bo credit ka pi nom pen he le ma sa pen hin in sung mi he yeng na in sung mi a ko na chu sung na lo le pa to hong ki ko min teng le mulama ta mo tun khumang ko na ma chun ma sa pen na academy adinga he ina pui do he na ma chu ka pi nom ani chana chu le ka ejan pa mo ko ba bo na ama hin na ma yung chu ama na ngai lu walen na elong se den chu he nge telo su pao me jo football na pe na alo eyong hi na hin boy pi hoin amo chung se se on kin atum ben ki pa thu khen sei ki ne ele to hi achai na pe na dinga question ki tele chemiu se ka se sa jing khat hi in to hi nanga ko na noi lang taw te na football hin pe chapang ho he ipi til khona ki tele guidelines point them khat yong ne ga pi amo akeral hung chi hoi theina dinga he na neu khat ne ga pi wo chapang ho dinga ki tele academy ha na
do na te dinga ngai to a tingle eng do ai le chun 100% of fight dina idrim nga dream chu fight de na fight na gp ing de na dang chi pi ing lo de tin chu bul pe lung lu na hil chun academy do le chun na lol hin dinga chu tau pu ma chu ma soning de ti chu sai no me academy ele academy chika chu academy footballer khadinga academy uma pana pe do yong men academy lo pe do yong men na ele nangin academy na prefer ni pg pe na academy mi chapang youngster hoi academy ko na hong ki broad of the huna dei sa kadai sa na ji chuna aji cho football hi basic hello le hen professional line cheating lo khon aboi nu umji na khaton coach as coach khato khon basic lang very na avelo yong men na cho ka sai na he acha basic nga pana hong ki pa de ti na he na ki pa o min basic nga ki pan lo jo athing pe na ta jo gen thei tho he na academy player lo yong ki hin ki pa o min Mr. Golhang Satgouthang ko na yong youngster hoding ang het dinga poi mo tam pi sei do pi win starting le ama chan chin hin a football career lo abona ja su kai tawin ki pa o min ama me chong hi MSL hong ki pat ki phating le ene su kai diwen ka hin tim ve tuni ni khwa dinga brother Satgouthang ama to video in a sim khom na hi chan chu hin tin a video si chunga ki pa thu ken sei ve